Ujumbe huu na ufikie rafiki yangu Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Unajua Ruto, mahali ulipo, naomba ujue ya kwamba rafiki ni muhimu maishani, lakini rafiki mzuri ni yule ambaye anayekuambia ukweli. Kama kuna shida, kama kuna mahali mambo ambayo hayaendi mzuri, rafiki mzuri ni yule anayekuambia, na rafiki huyo unafaa kumpenda sana. Nataka nikuambie siku nzuri. Nasikia vijana wakisema kumejaa nguri, ni mbaya. Niongezeni sema ni noma. Cloud si nzuri, rafiki yangu Ruto. Napofanya uchunguzi vizuri, nisaelewa ya kwamba kibali kishaisha. Na kama kibali kimeisha, kimeisha. Unajua kibali, ili uweze kujua ama mtu ajulikane ya kwamba ako na kibali, Mungu anashawishi watu kupenda mtu. So kibali cha Mungu kinadhihirika wakati wanadamu ama watu wameshawishiwa, wamewekwa huo mzigo na Mungu mwenyewe kupenda mtu. Na utakapoona ya kwamba watu wengi hawakupendi, ni kumaanisha yende ikawa Mungu mwenyewe amekukataa ama kibali cha Mungu hakimo juu yako. Ni kweli ninakutambua sana rafiki yangu Ruto, rais wangu, na ninakupongeza sana na kufuria kofia kwa mengi unayovumilia. Umetusiwa sana, umetukanwa, umeambiwa maneno machafu mengi, umepandikwa majina Zakayo, Kazongo, Kaongo, mambo mengi sana ambaye hata ni dharau kubwa. Lakini pamoja na hayo, ningetaka uweze kujua ya kwamba kuna kibali kinapoondoka kwa mtu, ni kumaanisha kwamba kulegesha tena ni ngumu sana. Kibali kinapoondoka ama Mungu anapoondoa kibali kwako, ni kama ukuta unaondolewa kwako. Na ukuta unapoondolea kwamba kwako hakuna, yali kunaweza tokea mambo mengi sana. Unaweza pata kwamba watu wana uhuru wa kuongea na kuchafua, kufanya mambo yote ambaye wangetaka, kwa sababu kibali kinafunika mtu, kibali kinashingira mtu. Kwa hivyo ombi langu kama rafiki yako, na unielewe, ni kwamba kitu inaitwa stress ama masumbuko ya akili ama moyo, ama niseme tu vizuri kwa Kiingereza ndio inatamka vizuri, stress si mzuri. Na badala ya kukaa na stress mingi, rafiki yangu tafadhali, kama ningekuwa wewe na kama ungenisikia, ungeondokea tu, ama ungefikisha mahali umefika sahi, ungelisaidi tu, ungeondokea ingori, maana ni mbaya. Ungekubali hata kulisaini. Nataka ujiulize, what if unaweza kushida uchaguzi mwaka 2027, na hii joto ya siasa na furugu na matuzi na stress ambayo unayo saa hii, unaweza endelea namna gani katika kipindi kingine? Nataka ujiulize swali hilo. Na kama unaona ni ngumu sana, kwa sababu kwangu ni ngumu, na kwa huruma, bandala ya kuwa na stress mingi. Sasa ni kweli tunajua afya yako venye iko, na inaamini ya kwamba unayo mawazo mengi sana. Na mtu akiwa na mawazo mengi, stress nyingi, mtu huonekana tu hata kwa macho. Sasa watu wanakuona, wanaona venye afya yako si nzuri, wanaona tu venye uko, kwa sababu depression ama stress, masumbuko ya mawazo haivishiki. Kwa hivyo ninaomba, maana ni wewe ni rafiki yangu, usitamani hata kipindi kingine.
Na kama ningekuwa wewe, kama ungenisikia hata saa hii, ungenisaini tu wachana na hii mambo ya uongozi. Wewe ni mtu Mungu amebariki, uko na pesa zako, uko na mali yako, uende tu upumzike. Kumbuka jamaa zako wanakuhitaji, watu wa kabila lako wanakuhitaji, marafiki wako kama mimi wanakuhitaji. Maana najua unaye marafiki, unao watu wenu kule Zigoi, watu wanakuhitaji. Kwa hivyo ni heri uondokee hii ngori, uondokee stress, maana stress mingi naona unazo. Na badala kujiingiza katika stress zingine, ukingangania kiti mara tena uongozi mwaka wa 2027, tafadhali wachana naye na kusaidia kama rafiki yangu. Najua hii habari inakufikia, na inaamini ya kwamba kama rafiki yako nimekushauri kwa njia ambayo inayofaa. Tafakari haya. Nakwambia angalau si nzuri, ni noma, ni kunoma. Kumejaa ngori, ni mbaya.